tamu versi Gunung Sari, di antaranya Pak Tihana Pelososari, Cak Sunanari Pelososari, Munib Tiha Pelososari, ditambah lagi Cak Kandarana Pelososari, Cak Sotik Pelososari, Edi M Pelososari, Pak Buana Pelososari, Satin Nur Pelososari, Cak Tosat beserta Suci Ganda Pelososari, Cak Eto Astuti Pelososari, Kadir Pak Karsi Sanganom, Cak Adiono Genuan, Cak Supa datangnya dari Genuan. Monggo tampil di Pagelara. Bapak Tihana, Cak Sunan Arif, salamipun Pelososari, Cak Munib Tiha, Cak Kandaranam, Ganja Sotik, Cak Edi M, Pak Buana, Satin Nur, Cak Tosat Suci Ganda, Cak Eto Astuti, Cak Adiono. Terima tamu Ayun. Apa le? Dikaje ajalan manono. Abu le? Isih mikire sebenare sampe langsung kabar temor si ati namungo mabuk-mabukan benare tak kendang lakon Bola aja lelek lantaran bedek-bedakan. Tak debang bulan tahun dosa kajangan, tak usah kebeter masalah enoman kebetam bekang kui pada bang pekeran. monggo mabukan kita ngocak tak mabukan kadang tinggal
Matur suwun, terima kasih para terima tamu di versi Gunung Sari, diantaranya Bapak Tihana Pelososari, Cak Sunanari Pelososari, Cak Kandarana Pelososari. Matur nuwun, terima kasih Suci Ganda Pelososari, Munib Tiha Pelososari, Cak Sodik Edi M, Cak Satin Nur, Cak Tosat. Terima kasih Kadir Karsi, Cak Adiono Genuan, Cak Supaat Genuan udah tampil di pagelaran Mas.